Pochin ingok tuna pochin chuang te onganen wo gena balasa onganene dalangeti ning asan ikwa katen ora wana yod nen wana nene onganene bo kage ak onga ikin bokun ma bokun as makat ora on chuang ya gena wana yod nen bas gena ikin makat yod nene ikin ben asan ikin bo katen ora chong chuang Wangka maganun bida SIC jeka kanisa ya distur nen kani go sa section 2 wana piyawa bok jeka gena yod nen kanisa bok jeka kanisa jolde was kanisa kode de makabala abulgun kan maa dunia kan oisin yao atnaje gena bok jeka distur kana nen aitan gena bok kanisa mahale oisin ano to bok kanisa begitu wana oisin buagan terwete kanisa agena oisin magai yao distur nen distur bok jeka kanisa mahale. The Sudan Interior Church believes that every born-again believer is by mystical act of God accorded a place in the body of the church, and that this body is biblically identified as the church. Yani wara nene yoda kanisa nene age kina maka bulgo lejenna balai maka bulgo leti kanisa kan mabala atnasher non dol gete ban dol gete kena kanisa asa badistur kanisa wanda gle ek jet ko hom o genna yong gan yajan dan kan iku maka bulgo bal kan asa non gete agni atnasher maka bul maye kena kanisa ek tawale sekir nam delenya kani tawal nam ten sono structure ko sinangtan nagam ate tawali maka atnasher wan ango dal ngeji kan atunon ngai polong wete ngeji gena bulde ne bulde ko kanisa be budamba ango ngase kanisa nene ikmbuwa kan onganene ek kalas kana maka atnasher nene bala oskan maka pokon wata bala oskan bala ode aga kanisen ngitin maka bulu ma bala chongin mana sunu tiji wenne ekan akanisa wa anko onga distur nene eko honga dan anka ge the nature of the local church. The SSC believes that the local church is a congregation of 12 baptized believers associated by a covenant of faith and fellowship of the gospel, observing the ordinance of Christ, governed by his laws, exercising the gifts, rights, and privileges invested in them by his word. 2. That the local church has the absolute right of self-government. Kanisa ba kanisa nene ne kalas anga manazem to maka abulgun at nasar nene yon ni ongye esa si ode kanisa pokde was maka ne kala chel de kanunga was ek balkan hak sanan kanungdi kuma eken kuma kanisa hallelujah amen da ya de gene je kanen anga je kanen gene je ka ya buwa ka talangeji kani nong punji kel bobul nene kanisa gel nangi nong te ekwa huon aga at nasar se buwa nong kanisa ya dala je kanen o do ong distur ne asa distur no ko hongle ang kaning bal kanon ga tuwa kanon jwel ko kage kanisa kan majuang aw akan majuang ko kanon tek juang ya
yaw gena po enen anka igok tena pochin juang tet onganen ek mahabal gasa pede os pena tena nonante nana san ek angat nas rose ken anga kanisa os ongane igbo ngane san igbo kone yaw gena che kanen kanisa mahalli local church balkin je kan je ba balkan kan ose ek balkan hak asan anka nung duku meke jota kan bisis bala dan bisis nyan bisis kan bala apa sirin syakin maka lo dijek juang samam chen dignus wagna mukte ya gene gene bartama government of the local church ya kan ide dan da clear ko ko anga je gane dali wang ti chin pala na ino to bal nan kan siga nan gete na ken wana nan bala ba kena ya na diaran agen ba ya da gane je gane three. The local church officers are pastors, elders, deacons, and deaconesses, as for the efficient conduct of the Lord's work. Other officers may be Susan, as set forth in the bylaws. The bylaws, you're gonna is your name. SIC Constitution. Balkan jege moy ba ya kan num gana num mamba da sur ne ni ko tekke ala kan on dan kan mako ko murabes os agalim ko nim SIC gengde senan ka non nge ba wak onge bo onko onge bo wakana onge senan ka ek ngwak asan kanisa agen iba kanisa mawak na makalisa bala be man chala mako bala je na min be bala may kor kante be te kanisa wotan in kanisa wotan na sai kan bog da to kanisa ik wotan wali maka je tamma moy banka yaw gena distur ne ya ban nan over jama ban pasti kanisa bala kanisa SSC wakanda ban maban kenga e menga distur ek bala biyen asan wongal bala acha budan mil jituma asan bala kan je ganun jiji wana kuma bal jiji wana kan minnan gana iglo kan je bal jiji wana kan minnan agena bala tayan jiji wana iglo kan to je kan en tuwan jol ga bala bora ode kuma terwen ko kuma ban kan ta ba ya da gena kuma kanisa ne je kan ne an bal go an ko ne ikin goten tuwan ne yaw kina je ka buwa ne ikin je ka bala eden chom to gena bala si yo den wenne yaw distur nene e kanene gena e kan bisis gena ek non wa os yalla balkon nama pok un man non wa man pok to ma o kanisa pok to ma ko yaw burgotol nen an ko asa yaw mete nyamo yaw ik yo den non na mete nyam da kana se balbe to jibelen kay balko min de to meke tuanga peta banane za to balbe kan bordo le ki jon on balko den sa wa kana wa kanda ata waka ata cielo siwe mako bala yana mo suru terwin te kan ko kuma terwin te mako bala tuang kana umlan wala kana mene ya oti anda to jibel wenne dara kanisa kan kama kalen gel bala tan an kare ya tuwan ya do ne ne an kana nan ya na yi ko jonan kara
Michel Mandu kite chongi toke ya mange nyala. Michel Mandu kite chongi toke ya mange nyala. Osiwaka yeri mame eti ame ami mano. Osiwaka yeri mame. Mano. Osiwaka yeri mame. Tigma Israel kakini yo sama po wahid igeti yotan sittate dolik dola tolong tinggal dokagi pong unjuang wahid
ni Solomon doki ti songi doki ye man ben ti nyal o su baka yere ma amme o su poni juang un juang kana kumne gasini ya kan kati un juang makaba asan un kana kumiti jeng poni juang ni ma Israel gorki man ben ti nyal o su poni chegon bali ni un juang winiti ye ekken dunjin inyo nona abdim nyingen bam ji inyo terji osu murchin osu gokchin apochin duangti agi eke pochin an eke nin yuongan on haya melik I ma ekken wakanda eti wak chegon nyamiti osu melik Solomon eti wak duangti duk itnenu isrin al osu kulun miya wa isrin waka nene yarnya eka osi wak awang nyowin osi waga wang nyawin osi onye meliki ma eke ekken un duang kunge duang gasin kan ngan duang ti yochin nan ekken waka chipki ma ol duang waka nange melik Daud angka jiki ma duang osi waka chipki ma ni Daud bali goki apochin duang ti goki agi an eke nin yun ganda on gasin kuchin bosun ni ma Israel bala yod bakanda kuchin gin gol duang in sok tunjuang tu let us pray in your boot in sok tunjuang we on juang tala nyar politi an gokta na opportunity asan ngijin on iye juang os men ga bala biba juang tala acha ong wo ka pen asan an ka ken gi ka tu ro smurti os on jonan chagun tu untu tuen wont menan on ka tu be asan onen ken oni we on amen os ka nyal de men gen kena anyege kundi ti men gete dari walle librang ko makorte Amen. 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 dom tana ko me on magni juang we on kanisi kendi magmoni bara we on balga kay wanga ne ben kasanan ka on ne bado on ka tudura atin wanga beni inum ja amen longa tan on utumara o jadi wani kan an kanum ja Amen. Hallelujah. Amen. masya kan ngi tan ko mak ta we on asan ne wiagi tan ko pe wong ba san ngi ja de pon I kanan kan ngi poda na on te ken min ban tne Kung taliban on do den to on kanda san on dok tenite. Hallelujah. Acha on beno. Beno na sipua kan kata on ne tumutong ba. Saya kan ko ang kata on ne te jali. Amen. On te. Amen. Asan on ba. Osa on ba. Kung ne won te me yo ok we on. On ma yot kan siya kon agun war budan. Asan ye juang ye boom. Juang tadat. Ang ome achok ite. Lidulan pingin kita asan ngejan podan. Jong talan an ani on. Ay tinang kanang ni podan acha on mangunas onanen kan ngabawin. Amen. Mas ang kuang katner nene. Uyan an katner ang ko jini. Amen. Waran onanen ti. Dalawang ito nyala angan korti. Amen. Amen. Ken kayo ne menga ngiyo ti kengen to mane. Amen. Amen. Jong tanang kapoya to no. Dala kapoy. Amen. Jodo sino dala ka sudi. Amen. Jodo Amen. sino dala ka jeto on Amen. 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 Hallelujah. Nawa ka nang nun pura ba. Angka onene. Dala ko on bed. Oy ko di. Long to na yin. Inga ikot on. Kay gidi ya. Nan onene. Kung natal ka pa to. Nan mabemur urwen. Amen. Amen. Amen.